Aya. Filime yiswe nde? Story and Cash. Nuko tuyitangiye. Tangira hakuno umujyi umwe. Hanga hari uwicaye hambiriye arakurura agacira amaraso. Numbaze ngo byagenze bite? Reba filime nuko itangiye. Icyo usabwa cyonyine ni ugukora subscribe kuri Panza Films. Hafi aho hari akandi kagabo kaje kubudirede. Sagashyiraho amatabi riganje. Kaza gashyiraho itabi koco kubito gasanze. Hey, mafaranga ari. Hey, ntabwo uza amafaranga ari. Ntabwo mbizi. Tuvuye hakurya tugaruke hakuno. Yo. Woba hondagura sinzi baraho. Hey, koco. Baramuhora amafaranga ari. Where is money, bro? Mafaranga ari bro. Ntabwo mbizi. Buriya ikintu bagabo bapfa ngo bapfa amafaranga n'abagore. Sibye ko ngiye twapfa umufungo gusa. Amafaranga muyanyihera abagore bose mu bagumane. Mugabo aracyapfupfunuza sinzi arapfupfunuza ibiki. Mafaranga ari bro. Ntabwo mbizi. Gututabizi. Kagabo gafite ibi. Unaguzana amafaranga ari. Hariya ngo naguzana amafaranga ari na n'ubu nagushaka kuvuga. Wumva uko byagenda kose nshaka amafaranga yanjye. Cyo byasaba cyose. Urebe filime. Mugabo baramukubise. Uziko mugenzi wawe aragukubita amatwi akaziba. Baramukubisa arazazama. Ahita jebeka. Kagabo karanje gacaho. Handi bagukubita ugatangira kurota waguze etaje. Ufite abana beza, ufite umugore. Iyo umuntu ajya gupfa nuko bigenda. Tuvuye kurya tugaruke hakuno. Hakuno muri office. Debe. Bro yanze kuvuga aho yashyize amafaranga. Amuranze kutubwira amafaranga yashyize. Na mushenzi yanze kutubwira ahantu yahisha amafaranga. Bose yabyanze. Nukuri yabyanze. Yanze ibintu byanze wowe. Numva turagerageza. Guti ibintu bikunanira nze mbyikorere. Aguti ibintu bikunanira nze mbyikorere. Boss atangiye kukubaza ngo yikorera akazi kibari ikibazo. Turamubaza twumva. Gute. Izo ntaga byumva. Kubibaba se kurya umuntu akunanira. Urebe. Kandi akazi karakunaniye. Kazi gatanye gukunanira. Imbere. Kandi Toka. Tatuma mpaguruka ku kazi ngo ngiye kubyikora ko nibyikorera ndagukuramo umutima urabizi. Umukino uri nta mikino. Zanye imikino bagukuramo impyiko cyangwa umutima. Nuko. Boss akomeza akazi. Gusa ngo hari amafaranga batwaye. Ntumbaze ngo yatwaye he? Ariko dutangiye bamutimbura bamubaza amafaranga ari. Ndetse avuga ati ntago mbizi. Urabizi ko nta nkoko igiruka, inkoko siraruka. Nta nkoko iruka. Hakuno mu misozi. Mu misozi hari uwurira imisozi. Turacyatangira uraza gusobanukirwa. Nimba utarakora subscribe kandaho kugira ngo tujye twibanira buri munsi. Ni Panza Daily. Uzamuka imisozi yurira. Yabira bango nazamutse imisozi n'ibibaya.
burya umunsi ku munsi abagabo baragorwa cyane. Umugabo agomba kubyuka akajya guhiga ruwango buri wese n'akazi ke. Sanga hafi aho hari igikapu. Igikapu cya kindi cya mukadafu. Igikapu. Umugabo akomeza kuraranganya amaso numbaza ari gushaka iki. Bebe buriya misozi ntabwo ari we wenyine urimo, hari uzamuka gutyo. Aziranye kuri bamwita ngo ni Vigi. Zamuka imisozi. Uko azamuka hafi y'akagabo ari munsi yako. Numbaze ngo muri imisozi harimo iki. Kagabo kamubonye karanyanyura gacaho. Urebe filime. Nawe ageze hano abona cya gikapu. Halo boss, amafaranga barayatwaye, barayajanye. Amafaranga ngo barayatwaye. Baruwaje yagwaho ni Viki. Amafaranga ari guhigwa na benshi. Boss yavuze ati ndabose nabonye amafaranga yanjye nabakuramo impyiko n'imitima. Viki araza tora amafaranga inanga y'Imana. Kananga araza tora amafaranga, ntabwo zika amafaranga ara ya boss mukuru yibandi cyane. We yaracyabwira boss ko amafaranga bayatwaye. Sawa. Urebe faranga barayatwaye. Uyu ngo yamaze gutora amafaranga yabyukanye umugisha cyane. Ariko ushobora kuzatora ikintu uzi ngo wabyukanye umugisha ugazaga ahubwo n'umwaku cyane. Ngo kujya gutora amafaranga ya payizo ni ikibazo gikomeye. Uyu aramukurikira reba amafaranga yajyanye he, agiye he. Akurikira jye namucungacunga. Arakurikira bari mu misozi. Ndavayo n'igikapu ngenda toye ngiye guhita ngura imodoka nshake nkakubite. Nuko ngiye kugura imodoka ndatoye aratoye. Ndamukurikira mugiye amafaranga ya boss yajyanye. Aramukurikira nawe ni inanga. Bakozi barado reba do amafaranga ya boss. Kugera hano sanga hari umutegereje. Sanga hari mutegereranyije inkoni ya Mose. Inkoni ya nde? Undi nawe arabyimba. Jesse nshobora kubyimba imbere y'umuntu ufite inkoni. Wewe ndabyimba ndagije to buretse. Kick ngambura inkoni. Umva twese twavukiye amezi 9. Twavukiye 9. Kick arahaguruka ngo bayita Vigi stand up. Vigi stand up. Shyiramo akagofe. Urebe box wapi. Kick dimwe
mugabo ubwenge buracurama. Ndakubwiye ubwenge buracurama. Uziko ubwenge buracurama n'amaso agacurama. Ndahita afata igikapu cya boss. Urebe filime. Itafata igikapu cya boss acaho. Niko. Ubwo nimba hari kabiri, nimba hari gatatu, nimba hari kane, icyo usabwa cyonyine no gukora subscribe. Njewe ndahari cyane. Nitwa Yamani, nitwa Bizayusa. Urasabwa gukora subscribe kuri Panza Daily, tukajya twibanira buri munsi. Abo nabakinyi bimena ariko bo nushaka kuhita ubibagirwa. Ubu ugomba kwibukana njye gusa. Ubareba ariko nushaka kuhita ubibagirwa. Yes cye. Ndabakunda cyane. Imana ibaho umugisha. Ndabashimiye. Nari mbonye ngiye kubereka ibintu mutishyuye. Niko ndaje.